udinga ukuthi he needs a hand job in order for him to actually get it up. It does not get up. Even if I were to give him the biggest foreplay, if foreplay yena ayisebenzi yinto engekho. So why ngizomosha isikhathi sami ngithenga ilingerie, ngifake ilingerie for what? Uyabona Brian? Il-dildo ingasebenza into engcono kunalona, ngisho idildo sizophelelwa ibhetri ingcono kunalona. Yabo masizi yabo iba right yabona baf okay baf ucela nini bambe ningakamoni sabis ngizophuma ngaye endlini ngabe ku right ngisho ingaphuma uzobe uyikhipha wena wakhipha malini akakhiphi ngisho imali lona he can't spend a single cent akangikhiphi kwama-date akenzi lutho wathi khona lokho uthi ezothi lana ngiyamandla edlula idildo mina ngamane mina kuba ukuthi lona ngiyamyeka ngigqibele lidildo ngisho kuthi iphelelwa ibhetri ingcono inamandla amaningiamfebela ngangimfebeliswa yini kunaleya muntu lana le video yakhuluma ngayo ngoba uyasaba ukuthi sosho wathi yena kulungile ngaba nomunye umuntu oyedwa ngoba vele uyazazi vele ukuthi akanawo amandla yabo lonto leyo ngathi okay fine kwaba nebhadi ukuthi-ke ngabanjwa-ke ngale ndlela engibanjwa ngayo nalaphana ngalahlekela umuntu owayinawo-ke ama-advantages ukuthi cishe kusondele nalapho-ke ngenxa yalo kusho ukuthi ama-video niyakholelwa kuwona ngani because ubafo ukubone kwe-video nawe ngisengikhuluma nawe off camera washo wathi awuthandi ukuthi nivele because kunama-videos amaningi ngente kunamahlazo abafo ongathandi ukuthi awakhiphe ubuqonda ukuthini lapho uma uthi khona ividiyo yakhe nayo umfowethu ubhuti lona babalakhe ngiyamthanda yes kodwa iqala kwami ukuphoxeka ngaye ngaqale ngaphoxa ile ndaba yokuthi ngabona ngevidiyo ukuthi wayekwithaveni wathi kushuthi wayesethola intombazane laphansi wazomhlaza showing off his tiny thing that does not get up ebaveza kwividiyo wazama mhlawumbe kwapha 7 minutes kwividiyo kungenzeki lutho yatrenda leyo video leyo ngaphoxeka mina but still ngoba ngiyamthanda ngenza njani zamani kwevidiyo ukuhlaba le ntombazane asethaveni noma ukuyigeta up snap lutho yathi nje lutho yangathi proni ke emva kwalokho yazi imamele yonke lo